Yes, kanonye mbifurize igitondo kiza, igitondo cy'umugisha. Akure twumva mu masaha ya mu igitondo cy'umugisha. Akure twumva mu masaha ya nimugoroba biraza guterwa n'ukuntu ingengabe yawe ihagaze. Hano mu Rwanda turi mu gitondo cyo ku itariki 11 z'ukwa kane 2025 birumvikana. Tuba tugarutse mu cyitwa makuru, tuba tugarutse mu cyitwa imiripuko. Moto Izobela muriro ukomeje kwaka ku butaka bw'u Burundi. Nko munyemere mbabwire yuko nzanye inkuru idasanzwe igaragaza uburyo ki urugo rwa Neva iri joro ryakeye rwagabweho igitero simusiga. Uri rugo rukaba rwagabweho igitero simusiga nyuma y'uko rwose umugore we ari muri koma rwose arimo aritabwaho n'abantu bagakondo hano mu gihugu cy'u Burundi. Ngira ngo tugiye kuba tubyinjiramo tubiva imuzingo, ngira ngo uraza kumenya byinshi bigiye bitandukanye ku makuru agiye atandukanye. Ese uraza kusobanukirwa uko abasirikare bagera kuri 2 barinda urugo rwa General Neva baraye bakomerekezwa n'amasasu nk'abantu b'Imana. Mbazaniye amakuru adasanzwe, amakuru nta handi wayasanga uretse hano by'umwihariko kuri Duniani Kote TV. Ibi bintu mbere kujya ngo tubyinjiramo cyangwa se twinjire mu cyitwa imfunyamfunyi, munyemerere rwose mbanze nkubwire ni wowe utari wakora subscribe, uraza kuyikora kugira ngo tugendane neza. Uraza kuyikora kugira ngo tugendane neza, ndasubiramo uraza kuyikora kugira ngo tugendane neza wowe utari wakora subscribe. Yes, ni byinshi cyane naho tugiye kuba dukomozo, ariko kandi tuva imuzi n'imuzingo mbere yo kugira ngo rwose by'umwihariko twinjiye mu cyitwa amakuru. Ndagira ngo rwose mbanze nsuze n'abantu. Ari umuntu wanywereye amazi ariko ayasubizemo kugira ngo iki kiganiro nza kukinjiramo neza. Iki kiganiro ntanyweye amazi mwabantu b'Imana mwe, byagorana kugira ngo iki kiganiro nze kukinjiramo neza kuko nzanya amakuru aremereye. Akira rwose nyamuna ku buhanga bw'ibyuma rwose badushyiramo amazi kugira ngo iki kiganiro tuze kuba tukinjiramo neza. Yes, birumvikana naho by'umwihariko reka ibi bintu tubyinjiremo tugaruke mu cyitwa makuru, ariko ibi bintu tubyinjiremo rwose tubanza gusuza abantu badukurikira bari hano Kirundo, badukurikira bari mu gihugu cy'u Burundi, badukurikira bari Cibitoke, badukurikira bari Kayanza, badukurikira bari komine muri Koline Mujejuru, muri Koline Kinazi, muri Koline Kinigi, muri Koline ya Gitega, badukurikira bari mu bice bigiye bitandukanye by'umwihariko mu gihugu cy'u Burundi. Gatanu kuri kagenzi kako tubaye ikaze mwe mudukurikira muri hano mu gihugu cy'u Rwanda, mwe mudukurikira muri mu gihugu cya Kenya, Malawi, Tanzania, Zambia, South Africa, tubahaye ikaze by'umwihariko muri rusange. Byinshi cyane no tugiye kuba dukomozo, reka tunatire tunasuza abantu bari ku mugabane w'i Burayi rwose, bari mu ntara gatatu ya Sport Canada, bari Leta Zunze Ubumwe za Amerika, United Kingdom, bari mu Bubiligi ndetse no Ufaransa. Tugiye kwinjira mu operation yatandukanye nk'umuraza kunyemera adusimukira kuri operation idasanzwe y'uwitwa General Neva iri joro ryakeye. Yamaze kuba rwose arusimbuka mu buryo udasanzwe, arusimbuka rwose neza, ibintu byari birangiye ni hahandi bavuga ati Imana yakinza akaboko. Ngira ngo turaje tubive imuzi n'imuzingo, uraza kumenya operation. Hari amakuru arimo aturuka mu ishyaka rya Cndd FDD. Umuriro watse hagati y'abitwa ba General Prime niyo ngabo ndetse n'aba bagabo barimo bantuza banda kugarika. Aba bagabo barimo ba Reveriyo Ndikuriyo. Umuriro watse, ivumbi ryatumutse ntiwabyumva rwose. Bamwe baravuga bati witwa Neva arava ku bintu bwiza, abandi bakavuga bati ntabwo tubashaka muri Cndd FDD, murashaka kudusenya. Biraza kugenda bite? Mama yake naje nje turaza gusemukira mu bice bigiye bitandukanye by'umwihariko tugenda tuba updating amasasu menshi ahitwa Kibire nkuba yongeye gukubita batatu basanzwe bapfuye. Hari abari kuvuga bati no kubera kunanirwa kubera imyitozo barimo barakoreshwa n'abasabuza Afrika ndetse n'aba Babirigi, barimo rwose barakora imyitozo mu gitondo baryama bakikanga rwose baryamye. Ngira ngo byose turaje tugenjiremo gatanu kuri kagenzi kako. Turaza gusimukira Cibitoke tubabwira uko situaso ihagaze Bujumbura byifashe bite ku kibuga cy'indege. Amakuru ari nahayaye, ikoranabuhanga rikomeje kuvaho ku rwego rwo hejuru. Ibi nabyo turaza kuba tuyikomozaho, byinshi birimo birakekwa. Kambanze nywa amazi nababwete iyi nkuru, ubwo ndasoza kunywa amazi tubirambura mu buryo burambuye. Izo zari impfunyapfunya, kambanze rwose nywe ku mazi.
ababwiye mw'abantu b'Imana iki kiganiro bitewe n'amavuta mfite hari ukuntu ninjira mu kiganiro noneho kubera amakuru mba mfite nkumva ndimo ndafashwa kuko rwose mbanje kuvuga byinshi bigiye bitandukanye bikomeje kugenda bituruka mu gihugu cy'u Burundi. Ubu kwa subscribe yikore kandi nta nubwo naguhatira gukora subscribe none ashaka kubireka. Ushaka kubireke ubwo nyine niwumva nyine ibyo tugwa bikunyuze rwose wa muntu w'Imana bugire gutya rwose ubyondeho ntabwo rwose ari ibintu bya bikaza. Yes, katwinjire by'umwihariko tubuhere kuri no nkuru idasanze navuga iremereye cyane by'umwihariko ikomeje kugenda ituruka hano mu gihugu cy'u Burundi. Ni inkuru navuga yuko rwose iremereye cyane mu buryo mwese cyangwa ubundi kuko nk'iri joro ryakeye habayeho rwose igitero kiremereye cyane cyagabwe ku rugo rwitwa General Neva. Ni igitero navuga yuko cyari gikaze ku rwego rwo hejuru kuko ni kimwe mu bitero by'umwihariko byahabije benshi, ni kimwe mu bitero byakanze uwitwa General Neva ndetse byanagaragaje yuko isaha ku isaha by'umwihariko bishobora kuba ho igihugu cy'u Burundi ibingibi bikaba byanatuma giterwa kudeta mu buryo butunguranye kuko nk'iyo wifashe ukagaba igitero ku rugo rw'umukuru w'igihugu ibyo bintu biba bigaragaza ikintu gikomeye. Ngira ngo uwitwa Nguryo niwe wagaragaje inshuro nyinshi ukuntu Ivarison Ndayishimiye yagerageje ku mugabo w'igitero bimusenya akavuga ko yanamuroze. Ngira ngo muzi ko yivuje amarozi mu bihugu bigiye bitandukanye. Ibyo byose byagiye bigaragara ndetse binajya hanze. Ubu tuvugana rero tukaba turimo turakira amakuru y'uko urugo rwa Perezida Neva ukomeje kugenda rugabwaho ibitero. Nta kindi kintu barimo barateka by'umwihariko ku kijyanye no kugabwaho ibitero, ahubwo barimo barakeka yuko ibi nanone bishobora kuba ari ukwihorera n'ubundi ko barwanashyaka bo muri Cndd FDD bakomeje kugenda bagaragaza inshuro nyinshi kwihorera kuko nk'uyu mugore wa General Neva urimo uragenda usimbagurika ibirozi. Amakuru dufite nuko arimo ararugwa na bamwe mu bantu ba hafi ye na bamwe mu bantu ba hafi ye. Iyo tuvuze abantu ba hafi ye n'ubundi naba bagabo n'ubundi bari mu ishyaka riri ku butegetsi cyangwa se bafite ubuyobozi mu ishyaka riri ku butegetsi nk'uyu munyamabanga mukuru wa Cndd FDD abanda kugarika abagabo ba General Prime niyo ngabo ndetse n'abandi bagabo bagiye batandukanye bakomakomeye hano mu gihugu cy'u Burundi kuko ntabwo ushobora guhura nawe udakomeye. Yes, no kuvuga rero ni byinshi cyane bikomeje kugenda bitangazwa nk'umu ahangaha ku gitero cyara kigabwe haje gukomerekera abasirikare babiri by'umwihariko, ariko n'abasirikare bari kuri bariyeri ya mbere winjira by'umwihariko kwa General Neva. Iki gitero kiza kuba itagisubizwa inyuma. Biravugwa yuko rero aba bantu bagabye igitero ari abantu bari bambaye imyenda ijya gusa ubururu bwijimye ndetse kandi bari bambaye na butini bafite n'imbunda bambaye n'icyo bita face mask. Ni face mask muze kutubwira abantu bazi icyongereza yaburamenyaga igifaransa gusa. Yes, birumvikana rero baje gusubizwayo ndetse baza gusubizwaho kugeza amazinga batari banamenya ese ni bande barimo barakorera ibi ni bande bari kubikora kuko inshuro nyinshi birimo birakekwa ko ari reditabara. Abandi bakavuga ati niye mu26 ishaka kwihorera, abandi bakavuga ati na batavuga rumwe n'ubutegetsi ni bamwe mu ngabo z'abarundi barimo baragaruka by'umwihariko kuko batishimiye ubutegetsi buriho. Byinshi cyane bikomeje kugenda bivugwa by'umwihariko ahangaha, ariko icyo nakubwira cyo uwitwa General Neva icyo mugomba kumenya mwe mukurikiye Duniani Kote TV ari mu kaga gakomeye. Ibintu by'i Burundi narababwiye ati mu bindekere ababanda kugarika mu bandekere n'aba ba Reverend Nguryo. Ibi byo kwa General Neva Burundi hose amakuru yaho rwose mbandi nayo gutya kandi nyahabwa na bamwe mu bantu b'indani n'ubundi ubona yuko rwose batishimiye ubutegetsi buriho. Byinshi cyane bikomeje kugenda bitangazwa, ariko kandi binavugwa. Reka tuve kuri no nkuru tunikomereze kuko amakuru rwose tuba dufite abari menshi cyane by'umwihariko. Tugaruke gato ku kijyanye banze ndebe gato kubanga bw'ibyuma bame